Inzu eshanu z'igitangaza muri Afurika nyuma yo kwiyubaka nahisemo kubagezaho inyubako eshanu zihenze kandi nziza kurusha izindi zigaragara nk'amabendera y'ibikorwa remezo. Nyuma y'igihe cy'umwijima w'ubukoloni, Afurika yanyuze mu byatwaye igihe kugira ngo uyu mugabane wiyubake. Afurika yaje kuba hamwe mu hantu hari inyubako z'igitangaza zirangaza abayigezemo. Ngiye kubagezaho rero inyubako eshanu za mbere. Urakeka ko Convention Center yaba irimo umwanya wa kangahe? Kurikirana iki kiganiro amatsiko ari bushire. Izi nyubako zigiye zubatse mu buryo butangaje. Izi nyubako akenshi zitwa igitangaza kubera amafaranga aba yarashyizweho n'ubuso ziteretseho. Izi nyubako zubatse hagendewe ku migenzo gakondo mu buryo butangaje. Nk'uko nari maze kubibabwira, izi nyubako zigiye zubatswe hagendewe ku migenzo ndetse n'imico gakondo. Inyinshi zagiye zubakwa mu ishusho itangaje hashingiwe ku mico n'imigenzo gakondo y'ibihugu zubatsemo. Mu gukora uru rutonde twifashishije intonde zitandukanye zikorwa n'abenjeniyeri b'abahanga mu kubaka, harimo constructionreviewonline.com, Answers African. Inyubako iri ku mwanya wa gatanu rero ni Poste Santiago, yubatswe na miliyoni 138. Niyo nyubako ndende mu mujyi wa Cape Town muri Afurika y'Epfo. Ikagira metero 139 cyangwa se amagorofa 32, yubatswe muri 2011 irangira 2014. Umwanya wa kane hari inyubako yitwa Corinthia Hotel Tripoli, yuzuye itwaye miliyoni 152 z'amadolari. Ikaba iri mu mujyi rwagati wa Tripoli muri Libya mu mwaka w'ibihumbi 2003. Ifite uburebure bwa metero 120, ikagira nivo cyangwa se amagorofa 28 hejuru, hanyuma ikagira andi magorofa ibujyakuzimu 5. Ese uracyafite amatsiko niba Convention Center irimo? Kigali Convention Center se yaba iri ku mwanya wa kangahe? Komeza ukurikirana ikiganiro uraza kumenya niba irimo, umenye niba iri ku mwanya wa kangahe. Ku mwanya wa gatatu hari inyubako y'icyicaro gikuru cya African Union, iherereye muri Ethiopia, Addis Abeba. Yatwaye akayabo ka miliyoni z'amadolari 200, ikaba ifite uburebure bwa metero 99.9. Niyo nyubako ndende mu mujyi wa Addis Abeba. Iyi nyubako ikoze mu ishusho imeze nk'amaboko abiri ari guhoberana, ikagereranywa n'umubano ukomeye uri hagati ya Afurika n'Ubushinwa. Iyi nyubako ikaba yarafunguwe mu 2012. Ku mwanya wa kabiri dufite inyubako y'ububiko bw'inyandiko cyangwa se library cyangwa se library. Ikaba iri ku nkengero y'inyanja ya Mediterane mu Misiri. Yatwaye akayabo ka miliyoni 220. Reka turebe noneho inyubako iri ku mwanya wa mbere. Ese urakeka ko ari iyi? Nta yindi, ni inyubako iri Kimihurura muri Kigali mu Rwanda. Iyo ni Kigali Convention Center, yubatswe mu myaka 7. Yatwaye imyaka 7 mu kubakwa. Yatangiye kubakwa mu 2009 irangira 2016.
Iyi nyubako yaratinze kubera ba rwiyemezamirimo batandukanye bagiye bayigeraho. Aba mbere barayubatse ntibayirangiza, biba ngombwa ko bashyiraho abandi. Nta yindi nyubako yatwaye amafaranga angana nk'ayo Convention Center yatwaye. Kigali Convention Center yuzuye itwaye miliyoni $300 z'amadolari. Tugenekereje tuyahinduye mu manyarwanda ni miliyaridi 285 na miliyoni 750. Kigali Convention Center ikaba ifite ibyumba 292. Iyi nyubako ijya igaragaza amabara ishatse nk'amabara ibyo byose biba bitewe n'amatara bahisemo gucana n'amabara bashaka kwerekana. Murakoze, amakuru agiye atandukanye nakagaruka.